Чеш пілміші ячілі Чуваш патшалық Шамрыксен театрынче регионзем хушинчи пиллик мышадал юмахи фестиваль малла бырать. Чуваш шармы студар театрызем хызен спектаклі зене кдарца критиксен хаклавне итлени деенде. Сцена жинде Хузанды Габдулла Кариев ядерлі тудар патшалық Шамрыксен театры. Мансур Гилязов песібе лартна Микулай моноспектакль глобализация тапхырынде Рашири сағал ешлы халықсене түрремен бірзадвеген евры идусене тапрадать. Наци челхи, культури, авалдан келеген шилнлықла елайырге маныша дұқсабыны пызык проблема. Хайлав пужанзаюлны крешін ялінде бурнаган бірден бір шин бурны жешінден қалысы барать. Парримыш кодзалы гарсессень, вот пилихерар мунда ларайша манекен зембек. Мана тюррех хамбар спектакльги, товарвон намышол сенчеберин духна чешадан гардашинче. Нунда Валерин Калачлар манекен зем ларайша парчхус калмазар спектакль торшебе сонаща сцены жинче мен бозертнине. Паянда шак вазем херарым зем, хойсен нацидумы зембе саназа мигулай милле пурне саназа бырса, она масыла сцены жинче бошса бырса, пиде илем gücеш. Мында пиде кумалагаре. Спектакльде тепсынар утмал жулды Микулай, ялинде törpечен юлныскер, калашма манасмар денен евышран пуганесем гасагларса весембе юмахлать. Чөнжіре гайна амышыбе, ашыбе, ялдан яланлыға тұқсагайна туз пілешесембе. Вол яла шынерен терцедірадашын, евыш пуганесем вырынне чәрі ял еша гурашын. Әметне шидерестезе Микулай чук-чук вайыбе шумыра ехырать. Шумыр-шума бұштасан, типселарны күлі шынерен тулі, каллех малданхи пурныш таврыне. Паянхи режиссерзем моноспектакле пить хабаламаща, артист шында, пәтчен, кураган демліхне вешне жиде ченді цабыма ансатмар, пызығы сталық керлі. Тудар театрын мастерлахе, шүлі шайра бұлныне балыртырыш курагансем. Балахынде халхи вақытра драматурги шармыз халықын миллиадаланныне тудар халықсын тада теадлышынде халықсын миллиадаланныне бірін пілескілі. Жамбада тавда бұштезі каласкілі Чагынбек фестивалі ергелеген зіне. Ебір пиде хавас құрмашқын. Адыл юмахи фестиваль хамырхулара ертне театр юнерне юрадаган семшін чын-жын телей. Чирден сықланмалы мазене туллын бұғынны пір бұған ұрлыларса бұлінде туллы зал бұштармада майбарать. Юнажар республиказем хамырбада келеші. Хызен спектаклізіне қыдырдашы. Хызен чергибе балаштарашы. Хызен тенжибе балаштарашы. Аякри хына земжінде, үтті Шамрыксен театры земжінде Шагынбек фестиваль вал. Биде парғадарлы десе жұтладып. Мінма десесін, Шамрыксен үйдіве, ажазен үйдіве вал тұқны жемен тұқсақ бұрайд. Шағында келсесін вәрі, шақ үйдусене чылай жүхне татсада бама бұлайд. Чувашенгаларым вали Марина Корягина, Николай Семенов.